Sane became Neo Tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka. Yeah, Now available in cans. Beverages. Nanonda Sere Vou and Yakavini Singa Monichi and I. Ni sabulo pinakatalan ng daw borro ko man salika kampura kina VitiFM. May nanonda vei korvo vici nanonda vei korvo valangi. Lemani basi, lemani minibas, lemani teksi di sambula. Hindi po na tapang ni siya mo may kina. Sa pagkambulat siya ni Bikyamu ni Yakabi Binaka Endina. Yung pulo pinatala na siya mo tumay papalangin ang hindi po na tapang puro-puro ni siya mo may kina. Nanonda Sere Vou na kabinet ay na magkamay ni watching na Sere Vou. Talo tigi bigyan na nanonda Sere Vou kasara pakafong ka ating talabi kita. Wala nga man na punoy ko fakarorong o tumay kina. Pulo pinakaman sa nadeva. Boleh mereka talatik itu mana salga kampura kena VitiFM. May vakal langkau tu di finger ravi na fingon kita sana. Nimbula bina ka nimbula. Ngona nonda Sere Vou. Evito ko ni Kino Tribe. O tribe na ivoli number 2 ni Paradise Beverages. Nimbula. Sarui beta-beta Nautun ni suingu sa debatambu na mokila May rabie asagu Kararangia Mewa kabulay mana mosingo sedikau Vela no
na Sere Vou na VitiFM. Kotiani Vikemnio Tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka. Now sabi available in cans. na katuruan kena marama ni sambulo bina kana siapa cuma ene kabe dente sa kan bola cigene be kemuni el delito tata bola bina ka rupeni tu ina tewa bola bina ka mel sa adi susu bitokai sa ben bola bina ka ngwa ini alasan mai ni selandi bola bina ka satu to kada i kata dingu sa di na sa ni bina to ni sisilio ra kautonga merto kena no misinga mai na ra kautonga family selian ra no mosi no bola bina ka mele andi susu mai wikete no bola bina kana mai bela megan bola re ngonga mai udini mata dan turbi maduata bola bina ka carry driver bola bina ka carry driver bola bina waktu itu ada share terapu bina komponi kordibuli mai namara district school kantabu steri ndali ki bukan raw bola bina ka ngongai tang tabu bola bina ka tahu sa wani bina toni kaninga mai na kabenda ite chilia rongo mbali na kama ngado no minga ko yer kedra boys ni PBS suba arto kiamo talo chunga mai low cost mai lambasa lewa mila no michuga ni lobo lo toka be susada ke suliasi toki tombal chuk saboni ni binaka tede be kemdo ene kabida be kemdo na sosial ngoro jingori mai nambala do bolo binaka na turanga na father ni loto eklesia paulo ndaurewa father manasa na umbui master sierro do bolo binaka na bolo binaka na talete to mana salga kambura kina VitiFM na ini ma ali poso ma tambolo binaka kina serta bugo mi ngene mi kina erna mana saudi vono ba sa ko ni binaka tede be kemni bulongonga nandi tako simi sa ko ni binaka tede be kemni met mata saw bolo mala kata pala siapa sar tukang ngo nanduri mai madu atau sabon ini binaka tede be kemni salga kambura na nda itala no ni Sere Vou leka sar ora sar bola bo na kaso kira no ni siamo singa mi kira na kabinde ndai roga na itoka ni role ki ngarabita na puno lebo Korea ka role ki chiko mi Korea den ngono roto mi Korea lebo ni na lebi ka bai laboro teramika lebo sar na ka robo ka ka sar ena non ro bubale wakata la kene ena non ro koro na mata Sere langata na kabichi vibes na dedi Sere na ilabo ni Korea da sarongo do na ilabo ni Ozi na ilabo ni Slanji na paonji ni Ngilanji ya go ndarongo dendai na ilabo ni Korea na ilabo ni Korea lo ilabo ni Asia ngo sabo ni bina katere be kemuni ke sara na non de Sere Vou na ilabo ni Asia na ilabo ni Korea sabala sara mi ilabo ni Asia ilabo ni Korea na kabichi vibes langata na italonga ni ndono ngono leka ngani toso laki ngarabita binga Korea laki marribina kana kabai labo le vakavako le smaina buku ni wonga na gravita be atio no de bonua sa matini do to konera nga silo sa matini nga sa ya nongonongo sa matini to na mo nga sangravi sa rota bina nga na labo ni Korea en ambog indi da indana rongo do motiki no da Sere Vou mai berto na kawichi vibe sa no mikino sherman rai luba o kirana na no mikino tomba sevina masio to buno meroni ke evita ngonga e voto karas do bolo binaka dire on bulo binaka ma tune in from Kalimantan, Indonesia. Tale na rongo Sere lolo mtueni na families siba bo melami isa do bolo na bala siba bo melami sa ko ni binaka to mai don ngone longo tsara Indonesia diria wa mbulo na kabendai sa ko ni binaka to be kewni na italo no ni non da Sere Vou ya na sa rongo do manda kavichi vibes osa eu talanga ante osa ngakilani lavo ku kota la lavo ni Korea ilavo ni Korea lavo ni tosea darongo do manda pa onji ni ngilanji lavo kachikachi lavo ni Ozi lavo mosi lavo ni Korea lavo ni tosea
Sere Vou na VitiFM kotiani vikemnio tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka. Ese Now ko ya available in turaka ke cans. barama na nonta Sere Vou na nda vavaro chikimikina ene kave ende dai veto ko nikina na company vena na Paradise Beverages. Na ivoli Italia chiko ko na tribe na ngono ko. Mbula beda ke rajini tal asili kesase. Ni mbula beda kera na ser tara ngor mengi potinga veitina ni verto na veitinani mai lokia rewa. Kerto bagarorong chiko mai wai mbalavu mai naita siri. Mai botai chunga ni ngona vuvale vakai tal na bitu dom mbula beda ka. Asinati dhambe mbula naita mengi na michunga na vuvale vaka validina ve tukai oko mbu. Vaka bimbi nga ve nati. Makatala nga virto na may makoy mga taray iting tavua na volevo binaka Elizabeth Montes dungudo bola binaka mori intokay zola oka wanyo ni nakatuyane ng bukalevo zerwa ratu urtuki sisiwa bola binaka mo tayo nga ningoy Osaka Japan and then tu wacho ni kay Timothy Ni mafi na tuke di wabu kaulam bula beneka may San Francisco. Solomoni koruntuntua siya mga watingan na mamanuda na korok yawa. Na rok yawa ang bula beneka. Na siya mga watingan na vilawa yakete may imba. Rumbulan beneka veti rumbul kobo. Isa mo ni beneka to di bikya mo ni kete sara sana may dapat sa kanya yawa ni non na Sere Vou. Ndaw rong di bolinga. Kaya ino lang ngono ikong nilaki sarap kina na video ko. Usafa ko nini vinaka to ini. Vinaka level Paradise Beverages. Vinaka level Tribe. Vinaka level VitiFM. Kami dang kay kachi.